अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर की मल्लबा सिस्टम खुदिंगमक हौरक्लिबा नहासिंगना अनोबा सिस्टम अमा होंगहंदुना मणिपुर बु मालेमगी थाक्ता अवोनबा पुरक्नबा होनबा तंगाई फदे हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐞 फोंदोरक्रे। MLA खरगी युमदा अटैक तौदुन अमंग अता थोखनखिबाबु पॉलिटिकल गा मरी लेनै हाइना हानगे चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेना फोंदोक्रे। नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबे निमिदागी पाव मियंग ताबिरिबे सिंबु ꯆꯟꯃꯕꯝꯅ खुरुमजरी हौजिक पाव संदोकना पीजरी। मणिपुर की मल्लबा सिस्टम खुदिंगमक हौरक्लिबा नहासिंगना अनोबा सिस्टम अमा होंगहंदुना मणिपुर बु मालेमगी थाक्ता अवोनबा पुरक्नबा होनबा तंगाई फदे हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐸 फोंदोरक्रे। ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा MSFDS ता मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना पीस एंड कम्युनल हार्मोनी इन मणिपुर हाइबा थीमदा पांगथोकिबा नोंमगी ओइबा यूथ कन्वेंशन की थोरमदा वाफम असि फोंदोकिबनी। माकना मखाताना हाई ngasi पांगथोकलिबा यूथ कन्वेंशन असि अदुकी मतिक कानबा अमा ओइगनी। यूथ कन्वेंशन असिगी मतेंगना मणिपुरदा हौजिक लेरिबा फिल्म असिदा यूथ सिंगना अचौबा थौदांग सिंग लौदुना अहोंगबा पुरक्पगी तंगाई फदबा लेरे। मरम अदुना यूथ सिंगना थौना फना थोलक्तुना लमदम असि अवोनबा पुरक्नबा होननबा महांगना नहासिंगदा अपील तौखि। यूथ हाइबसिना पुनमकी सोसाइटी असिगी बैकबोन ने अमसुंग मसिना नेशन असिगी फ्यूचर की दमकता फाउंडेशन अमनी हाइबसी यामना मयक लागबा हाइनरिबा अमनी मसिमकनी ngasi मणिपुर की यूथ न मणिपुर की नहासिंगना ngasi हिरम खुदिमकता सोक्चेलबा मणिपुर की असुंगलबा अवारबा अनरेस्ट ओइरबा यूथ सिंग कांगाउनरबा मणिपुर द लैमा की ममी लेत्रबा लंदमसिदा ngasi नोंग कांगदन मिसिना थोइबा हिरम खुदिमकता येउबदा अवाटपदा थलबा सिगुबा तंजा असिदा मणिपुर की यूथ की कन्वेंशन असिना ngasi चौबा कानबा अमसु वाखलोन आइडिया खरदि पिबा ngani हाइबसी आइना चौबा आशा तौइ ngasi शांति की दमक सापत थोरांग की दमक अखोई मिपुम खुदिमकी फ्यूचर दा अफबा याइफबा मा ओइनेनबगी दमकता ngasi खनबा होबगी मतम मदु लाए अखोई मांगदा तादुना लेरे। मरम असि ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना असिगुंबा स्टेट लेवल की यूथ कन्वेंशन असिदा यूथ विजन 2030 हाइदना कोई वाफम खरा मियाम दे रिलीज तौजेरिबा मियाम दे खंगनजेरिबसि मसि नहासिंगदा अखोई इनकरेज तौजबा वाफम अमनी ngasi लेइबा यूथ सिंगसिना मणिपुर की यूथ्सना अहोंबा पोरपा ngamgani ngasi nahasing larik hairaba thauna leiraba energetic oiba vibrant oiba youth leaders mayam outside knowledge tongan ba science ki wakhalon adegi rajniti ki wakhalon tongan ba leaders youths mayam educated youths ideas MLA खरगी युमदा अटैक तौदुना अमंग अता थौखनखिबाबु पॉलिटिकल गा मरी लेनै हाइना हानगे चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेना फोंदोक्रे। प्राइम मिनिस्टर की 168 सुबा मन की बात एडिशन की थौरम गा मरी लेनना कोंथौजम दा वांगांग बदा महाकना मखाताना हाइखिबदा मणिपुर दा थोखिबा थौदोक सिंग अदु मीना लंदारकपनी मयाम असि करिमता खंगदना MLA खरगी युमदा अटैक तौबिकी मदु कनाना तौबनो हाइबा कोना थंगदा पॉलिटिकल की इंसिनबा राजनीति का साउनबा ngakta oiramki मियामना वानरिङै मतमदुदा लेवाक असिगी कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इना मिखल पांगथोक्तबदी याखिदे अदुबु मिखल अदुदा अचुंबना करिनो अरानबना करिनो हाइबा खंगदना
कैम्पसिंगदा चट्टुना मसागी युमदा हलहनगनी कानबा मयाम अमा फंगहनगनी हाइदुना इमोशन सगटलगा बोट काखी इमोशनदा पूरगा चटखिबना मरम ओइदुना एमएलए सिंगी मयुम सिंह अकाय अतोय याउकी अदुबो हौजिक चई अमा हौख्रे आईटीपी सिंगिनी हाइदुना तौरंबा मयाम सिंह अदु हौजिक करी तौरबगे हाइबा वहंग हंकी All Manipur Muslim Students Organization AMSO General Headquarter na AMSO gi thavak thoram amadi Manipur khunai amadi sotharaba minority Muslim pangal singi reservation fangnaba honaramba amadi 4% reservation Manipur pangal miyam da khudol tambiram bagal loinena luf asigi namag mahaki thawai fawa kathokraba thauba Marum Hanif Sahabu Ningsingwa Oina Cultural Identity of Manipur Haiba Timda Yungfam Ojuna The First State Level Hanif Sahab Memorial Open Painting Competition 2025 Hainaming Thonba Layekpagi Atho Ehen Changdam Nabagi Thoram Amangasi JCIAS Coaching Institute New Chakon Imphal da Mai Pakna Pangthokre AMSO 𝐶𝐞𝐠𝐞 Secretary Chesabam Nargis Hassan Fongdorakpada Pangthokriba Athoy Ehen Changdamnaba aduda Mahairoi Chamani Futare na Saruyaki Magok Matang Taba Singi Fall Lakliba November Gitang Tara Ki Mangoina na Lautok Lagani Masiga Iroi Nana Chay Kudingi November Tara Tareta Pangtok Tuna Lakliba Marum Hanif Sahagi Ningsing Thoram Asigi Mangoina na Anisuba Oina State Ki Thakta Debate Competition Amagaloinina Blood Donation Camp Amasu Pangtokani Hari Ngasi Pangtokriba Competition aduda Manipurgi Miyamna Support Tawrakiba Sigumna Pangtokadoriba competition amadi idan tawbagi thauram sing asida Manipurda leriba tongan ba satra naharol amadi prajda miyamna thawai haksang yauna support tawbiyu amadi miyamna saruk yabiyu haina AMSO 𝐶𝐞𝐠𝐞 gi maiketi gi apple tawrakli AMSO gi thabuk thoram amadi Manipur khunai gi amadi sotharaba minority Muslim pangal singi reservation fangnaba hotnaramba amadi mahaki matamda 4% reservation Manipur pangal miyamda khudong tambiram laga look asigi damak mahaki thawai fawba kathokraba athauba mahrum Hanif Sahabu ningsingba oina Cultural Identity of Manipur haiba thimda yumfam oiduna the first state level Hanif Sahab Memorial Open Painting Competition 2025 haina mingthonba lai yekpagi athoi ahen changdamnabagi thoram ama ngasi mai pakna pangthokre Pangthokriba Athoy Ehen Changdamnaba Asida Mahairoi 147 na Saruk Yaki Masigi Makok Matang Taba Singi for Lakliba November gi Tarik Taragi Mangoinana Lautok Lagani Masiga Iroinana Chahi Kudingi November 17 da Pangthokuna Lakliba Mahrum Hanif Sahagi Ningsing Thoram Asigi Mangoinana Ani Shuba Oina State Ki Thakta Debate Competition Amagaloinana Blood Donation Camp Amashu Pangthoknaba Sinlangba Loijre Ngasi Pangthokriba Competition Asida Manipur gi miyamna support tawbikriba asigumna Pangthokadoriba Competition amadi idan tawtokpagi thoram sing asida Iramda Manipurda leiriba tongan-tonganba satra naharol amadi praja miyamna thawai hakchang yauna support tawbiyu amadi miyamna saruk yabi Nomagi Oiba Youth Interaction Program amangasi pangthokre Peace, Unity and Development Haiba Timda Irong Sesaba Makha Community Hall Youth Hank Maker Forum Wawagai AC na Sinduna Pangthokiba program aduda youth amana kadai fawa miyamda kanaba biba yabagi habigi wafamda Youth of Maitei Pangal Organization gi thomi BM Amjad na wafum kaya thamki Police Traffic Control Police Wing TCPW Manipur na Sinduna Traffic Control Police Wing TCPW Manipur na Sinduna TCPW Dalariba Ningol Oibi Singbu Sakauba Amadi Chamakuntramari Suba Police Rising Day Gamari Lena Jacqueline Githaram Amangasi MZ Avenue Dalaiba Wing Asigi Office
manak magtada pangthokre TCPW gi SP C Cecilia Sopemla MPS Additional SPA Sadananda Amadi Atay Makok Thongba official kaya yauna pangthokiba tharamadada mathau ningthina pangthokpa traffic personnel singda manapi duna puni thogatpa khak natana ningol oibi singda su khudol tamduna harau tayamba phongdoki thoramaduga mari lerina SP C Cecilia na haikibada mausana traffic amagi duty haibasi ka hena chinba ngaihaki thadokpa yadraba duty makhal amani masida natana kanagumba VIP natroga VVIP ama lakpa madamdasu ahenba duty kaya su puduna lakli masada thawai haksang yauna miyamda asu engam thoktana ba khonariba personal khudingmakna hena thawai haksang yauna duty pangthok minaba amadi matamadam gi lakpa thaudo wathok singi oina su tana khonaduna hena bapung fana ba khonamina si haiba wafam sing phongdoki Sumaina do mayam sumaina pun besi yang mungai. Dia hendak ningol cakoba Diwali sih kicin sudah tu mayam sih yang waram mani ko. Adu dia ini su mayam sih pun na adu appreciation sih sunat. Noi ate thaba phasana taw de hai banate ko. Adu maina khanbi ganu but ni loi na makiti ya de dana one time da. Adu ki khara khandat laga na sigum occasion se dum khara toina dum taw na ba taw se khoi sumaina pun besi ko. Adu ga akhoi ki duty se dum yam phasana tawri adu khara sidai ju he na phasana pangthoknaba du mayam punno honminasi aduga akhoi any issue leiba kandasu kaino tawminase discuss tawraga ko problem leiba khotpa ama ma khoi adum punna kaino tawnaba tawsi adugi aina ngasi adu tang haining bali adugi makha taba ate akhoi issue leiba sing sisu tapna mathang pukhatlaga ko aina haiba tawna one time da loina mak kaino tawba yade ba ko adugi tamna sum yengsi kari problem leiba no kari kaino issues leiba no mathang lo khatsi adu ngasi gi oina di me aina harauna akhoi kaino ma lunch ama su silibani na ko adu phazana kaino tawrasi Chahi lising kayagi puwari leiduna ningthau humfadara taruk henbana haina humna palamba iramdam asi lamdam sida leiriba voting rights panglaba singna amutang kanbiyo haina Manipur People's Democratic Front MPDF ki secretary Sapam Samungona phongdorakli wafma singasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada phongdokibani makna makha taraduna kumzali singamaga chamapan nimfunipan da mikhal tharaga Lisingani sumna kunitoi fawda mikhal taratare lak pangthoktuna lakriba khongchat asida miyamna khankraba mihut singna matam gi paikhat lamba thavakayana ngasi lamdam asi hiram khudingmakta sotharaba mipal tangduna leiba lamdam ama oiduna leiri asigum laba fibam singasi lamdam asigi voting rights panglaba singna mikhalda karigumba makhal amatagi sanja thumja tawdana masana pamzaba mihut singda vote piduna mihut khanba ngamdriba makhai manipur gi fibam ngasi leiriba asidagi hena suksilakpa yana leiri maram sing asi leibana lamdam asigi voter praja singna Jay lising kaya maning tamba leivak ama oina palamlaba lamdam asibu kanbiyo haiba wafam sing phongdoki Apunba Bharat election tawdingaida apunba Manipur gi election taw haiba mayam sing ase miyam miyud oiliba MP honorable MPO Rajya Sabha gi ma ri Lok Sabha gi ani ri honorable MLA koi humpu sing ase na Manipur gi imtiyaz political history Manipuri wali story na tema history ne de kari oile ne ningdo unda taru na hailo na palamba mayam singase ngasi di Bharat Sarkar je matam ni om mayam lai prime minister silai ate mayam na tawre aduna di Bharat Sarkar Manipuri political history Manipuri chahi lising ani henbagi leiba wali se india gomi da kangan ba sangya aduna hai be singje koi pen da bagi koi ju mp de su lawi hai to wadadi mla amana honorable minister amana honorable chief minister na adi honorable mp singna india gomi gi koi bharat sarkar gi lok sabha gi leiba chawa ni punga kangan ba chani ni punga da manipur gi political history se kangan ba da karoi bai se epidemic thaje aduna Manipur people be umri fanna
मनपुर की वोटर प्रजा लाख कुल लिसिंग याके मरी चहुम मफू तरेता MP खुबाक चांगो तरा लोना हाइजरी मरमदी लाखदोरिबा इलेक्शन खुदिमक्ता आई साना पाममीदो मदैदा वोट थादबियु अदुगा वोट पैसा लौरगा यू खरा थागा अदि चा खरा चालगा हराव कुमै तौरगा वोट थादबगी चनबी से लोइसनबियो हाइदना चलिबा था सिगे हौकिबा तांग कुनमंगा सिक्योरिटी फोर्स ना �K𝐲𝐸 गी एक्टिव कादर अमा फारे हरिबा हेमरजित लेसांगथेम एलियस लालू जई कुंट्रा माथोय हरिबा मियो एसी �K𝐲𝐸 अमदी मसिगी लानमी संगलोफ MYL गा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना �K𝐲𝐸 गी डेप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड रिसर्च M लोया खुमना थादरक पचेरोल अमदा फोंदुरकली Imphal West District Police na sintuna team taratarok na sarugyaduna 7A side knockout football tournament 2025 haudokre lading thau sanamahi ground wangoi da haudokiba tournament adugi ngasi sanakiba match da haurebi apunba FC na top sifai FC bu goal ama sino yumnam huidrom FC na 𝐶𝐲𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐴𝐬 penalty shot da goal ahum ani sangayumpham FC na Imphal East District SP7 bu goal mari ama amasung wangoi FC na SWC top chifaibu ama sino da maitiba bikre loyena organization committee gi maikedi match khudingi oina match of the hero mingthon piduna sanaroi singbu pungning thawat ki amadi khudol tamki Aroba damaroba pau amuhana bizari. Manipur gi mallaba system khudingmak haurakliba nahasingna anoba system ama hoghanduna Manipur bu malem gi thakta awanba puraknaba honaba tangai fade haina MPCC gi president 𝐶𝐲𝐸 phongdorakre MLA खरगी युमदा अटैक तौदुना अमांग अता थोखन खिबाबु पॉलिटिकल गा मरी लेने हाइना हानगे चीफ मिनिस्टर नोंगथोमर बिरेना फोंदोक्रे Northeast window na sandok sari banimidangi pau matang sa daloy sari miyang tabiriba singbo muka hanna 𝐶𝐸𝐸 na kurumjari. Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna Any Subject Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Gi Maikadigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship facilities, part-time job assistant ki khudong chabasu pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani. Akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV Building Hatta New Chekon Road da Lengsin Nalit Imphal na sponsor toba tha anigi oiba BPO executive amadi anchoring ki training program ama Northeast Window TV Building Hatta New Chekon Road da tawzaragani pijariba khudong chaba sing adudi SC ST ki oina fee amata lawzaroi
लोइनना जनरल अमदी ओबीसी की ओइना 7,800 लौजगनी अदोम अदोंगी पर्सनालिटी अमदी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप तोबगा लोइनना फ्री प्लेसमेंट की खुदोंग चाबसु पिजरी अकक्नबा सीट मसिंग कक ओइजगनी हाना लाकपा मियोइसिंगदा डायरेक्ट एंट्री की खुदोंग चाबसु पिजरी लेंगसिन बिरक्सी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड अदोम अदोंगी पर्सनालिटी अमदी कम्युनिकेशन स्किल हेंगतहनबगीदमक्ता पिजरीबा खुदोंग चाबसिंग असी लौबिहौ Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. पुंसिगी अनौबा खोंथांदा पंथौ सकाई तामख्रबी निंगोल ओइबीसिंगु मबुंग मपा ओइबसिंगना मपाम लमदमदा हराउना कौजबथा यांगगी नि पानबा निंगोल चाकौबा खुदोल पोटकी हिदानबा थादोक्तुना पुंसि सहिगी निंगोल चाकौबना लाकदा अपुनबगी वाखलोना मांग थारगा पुन्ना हिंगिनबा ओइबसन अरे लेका मबुंग मपासिंगना सिंजाबा चाकलेनमा सामिनारु मतुंगदा नमजाबा मचन मची ओइबसिंगदा खुदोल जदुना निंगोल चाकौबगी नुंगी ओइबा वहंथो कया अमसु मेक्सेन तापी निंगोल ओइबिसिंगना मपाम लमदम पांगजबा था मबुंग मपासिंगा पुकमेन पाउमिनाजबा था लाकलेंग असिदी हियांगैगी निनी पानबा निंगोल चाकौबना लाकपदा लमदम असिदा लैरिबा मबुंग मपासिंगा नुंशी चानना लैमिनारिबा मरीसिंग अदु अमुक्का हेना चेचिना नुंशी चानना लैमिनाबा ओरसी हाइना नॉर्थ ईस्ट विंडोगी माइकैदगी याइका पाउजल पिजन लमदम सिदा खुंदामिनरिबा ग्रुपचा खुदिमक निंगोल चाकौबना लाकपदा नुंसी चानना नुंगी लैता लैबा ओरसन अदुबु नसेरी लाके निंगोल ओइबिसिंगना एखदुना मपाम लमदमगी ममा मपा मबुंग मपा ओइबसिंगा इनारगनी खनबदा अहिंगिंचे खंगजखिबनी निंगोल ओइबिसिंग कलक चले अहिंब करिसु नुंशिरबा मबुंग मपासिंगना इबिबा याइका पाउजल अदितक निंगोल ओइबिसिंग कलक चला निंगोल सिंगना खौरांगनदी नाइसबा यांगगी निनी पानबा निंगोल चाकौबा सिबि यौरके लोइदाम थाजा यांगगी निनी पानबा निंगोल चाकौबना लापदा मबुंग मपा पलेम पंथौ निंगोल ओइबि खुदिंगमकी मफमदा याइफा नुंगाइबा ओइरसनु चाही अनि हेना लेबुरबा निंगोल चाकौबा लाकिबा हियांगैगी निनी पानबा निंगोल चाकौबा सिदा मबुंग मपा मचन मची ओइबसिंगी नुसिनबगी मरी असि हेना चेचिनबा ओइरसनु हाइ यापा पोंजु जे ओइबिसिंगना हराउमिनो तमजबथा लोइदाम थाजा हियांगैगी निनी पानबा निंगोल चाकौबना लाकपदा मबुंग मपा पलेम पंथौ अमदी निंगोल खुदिंगमकी मफमदा नॉर्थ ईस्ट विंडोगी माइकैदगी याइफा पाउजेल पिजरी हैप्पी निंगोल चाकौबा